Awuzwe-ke sesikhona lapha-ke hey live linjani abekhona ngalesi sikhathi-ke babukeli bethu siyabingelana igama ngezachisa sibana hamba nobongane-ke umanjeni lomkhulu walapha-ke CNC abe-CNC yibo lawa nesithi na nxa ufuna ulutho oluzwayo bathi-ke ama-artist-ke kukhona ombuzayo othi le artist ama-artist siyakwenzela ividiyo othadayo siyakwenzela into yakwenhlela ama-pictures konke siyakwenzela obuzomthayigeza kumbe swimmer siyabuya futhi uJoy izazithanda lezo mama abaswimayo akufilme ukuthi uswimela khona phana nxa kumbe kulezi mfa capture all ama memories amahle lamabi konke siyakwenzela kalula nje sithola lo live landela ipage CNC live sessions lapho uthola khona bakwenzela ke sikhona lapha ke si live lapha ke lokho lo mfana wami lo next week hayi uyabe ngekho ngoba umfana ngekabe lokho esebenza lapha engathingelwa nje le drink nje airtime ubongani hayi khona so next week lingamangala so sibe lo hlelo lingahlangana litshela sendle ngaliniki uboni ngoba ke uJohane uyayala lokho ukuthi kangeni lokho into zakosibani mana mbame yaqala ke incwadi vela kuNtobeko wena ke ubhala ongaphi nto mina ngikhumula ke umnyaka obanga 2010 lapha ke ngisuke emagumeni ngilubhekisa ke eMzansi Africa uhambo ke lwami lokuqala ngisiya ke eSouth Africa ngabhadala ke imali le ngathola ke ngimalayicha ehamba ke imoto edonsa itrailer sasuka selubhekise khona le wasuka wasesithi yena kuzenza ukuthi nxa ngifika ePietbridge uzenza ukuthi angifakeke ku trailer ngoba ngangela passport abanye baqhume egangeni wathi mina I'm too beautiful ukuthi ngiqhumeke ngeganga wangehlisa ke isipakele lapha ngezi ukuthi sokurongo lapha wahamba wadindisa wabuya waphuma wangani uyavula ke ku trailer wangihlalisa phakathi sadlula safika ngale side ni South Africa ngisiza ukuthi yakhuluma namapolisa ngikhona phana kungathisi kanje emsakazi njengomuntu omama ngaze sihlala ukuphefumula wafika ku South African side ngenza ukuthi lapha sefikile wabuya kimi engani uyavula wanyenyezela ukuthi qinisela kuyalunga manje ngahlala ke lapha ngahlala wathi ngisondeza amakhala duzane la ngapho kongani kuvulekile khona ngaphefumula nzima ke khona phana hayi ngenza ukuthi beqedile ngoba uzohlala ama 2-3 hours yaphuma ke imoto ngezokhuluma namapolisa umpolisa wathi sifuna ukusearcha itrailer ngizibakhuluma wazama uNcengi ukuthi hayi itrailer wazathi uyachisa phela ndoda uthela igwayi lapha ke ufuna ukuhambisa igwayi smakle igwayi vule ke boot le trailer wahlala ngani waphikisana ke lapha ngifuna ukutshela manga ngase ngimanzi west koso sithi ngichame wavula ke iboot laphana ba checker manje ke ngathengiswa li-tennis lami elalithutsha wathi bamba wathi nangu umuntu lapha wavula abantu baqala sebembopha bangikhipha khona phana umphosa la wathi ngizamani kimi ngathi nguyibhuti othenga enzeni wanthatha umpolisa lwana ngwazi bamusana wathi unosubotshiwe siyakuvalela wahlala bengigcine khophana ke Bedbridge police post ebusuku bangikhona umunye ongikhona wasethatha wangisa ke emuva lapha angibamba khona irap wangirepa wabuya futhi omunye sithu wangirepa ekuseni bathatha bathi ngabotshwa indaba zami bandlulisa egedini lana ngadubeka ke sazingela nje le cent ngagcina ngikhomba futhi omunye umuntu othwalayo wanchi eSouth Africa impilo yami yababuhlungu kakhulu ngo2010 angeke ngafa ngakhohlwa into engayenziwayo yimi mbhala lapha ungibize Ntobeko kuphela Ntobeko nazi ingoma yakho destiny yakho utsho njalo ukuthi it was your destiny ukuthi uhambe kanjani kodwa uthi I forgive them lanxa ngibuhlungu
Aha, nasi ingoma emnandi ingoma evela ke uMalaika ke wawufika leso sikhathi kwawunzima ke ingoma esithi ke Destiny. Oh my God, that was a great group. Uthi hawu madoda lobongane. La bantu kumele babelelane manje benza into ezi right. Saza manje namusa ukuthi ke kungabatshela khona lapho uthi akhuluma khona uzabasolo. Ubongane was shocked ukuthi uzayenza isolo wena. So ngemva kwaxatshana okwenza njalo. Bakithi ngakhohlwa ukuthi ngeSunday all roads lead to Highlanders Clubhouse. Kunini abantu besijwayela, kunini abantu besidelela, kunini abantu besihlukumeza njengeclub. Lokuthi siyabe sikhuluma sithule, hayi sesikhuluma sisenza. Thina sija kula muntu ongena ebhoreni ngesonto. Including labantu abalela siyalicela. Shiyanini lokho. PSL yamunya Highlanders. Bafuna imali zethu kodwa balihlonipha iqembu lethu. Bafandisa iqembu lethu, balibhana iqembu lethu, balidlise ngabo referee babo. O-referee uyaphika ukuthi yena watshela ukuthi igumbi lothi angadlali. Eqamba manje no-referee wamtshela. So ukungcindezelo njalo, we can't allow that. Sithi lokho hayi ayisozibulawa. Sithi ubumbula sifuni. Siye Highlanders, siyagida James Marobini. Zibale mvula babe khona phana bonke. Nabanye abaningi ngokhaya arts. Sicela ukubona uSibanda la uzasigidela khona phana ngenzakala konke kube mnandi ngelanga la ngkhona. So ngesonto sidla inyama nathi utshwala abaphuzayo kugidwa Highlanders eClubhouse not eBarberville Stadium. Thank you Justin Ndlovu. Mphethe wena. Ubhalela uhlelo ngisakhumbula. Wena uthi mina ekhaya mbuya ke ePlum mfowethu okwamanje ngilapha ke eSouth Africa. eSouth Africa dlala lobunzima obukhulu mfowethu ngisebenza ngiyisecurity. Ngoba yakwazobanjwa ke inkunzi eshopping ye next door. Ngase sizwa ke umsindo kule ngigadayo ukuthi kulo umsindo wenzakala next ngase ngihamba ukuyalunguza. Ngithenga njalo ndunguza ngathola nampana abantu abatshontshayo wamunya wakhipha ke sibhamu wanshaya lapha ke emuva thula leqolo ngoba ngangibaleka ngalimala ngasesibhedlela angisahambi ngangiziswa ke sengingumuntu ofuna ungantu ugogekile. Icompany yala kubhadala yathi mina ngidutshulwe kungarojwa ecompany yami bengisiyadingana egedini ngazama ukutshela ukuthi bengikhala ukuthi danger lebuyayi ingayihamba njani hayi bala njalo ke chisa ngihluphekile osebenzayo ke ngumfazi wami mina ngisebenza ukugcina ke abantwana ngihlala lapha eSouth Africa sengi wheelchair bound for life yimi ke uJustin Ndlovu uhlamvu lokho lwalelayo kodwa ngalikhipha lapha kuzawonakala so uhlamvu lukhona emhlanje wami lapha baba. So ngiphila nzima ngisebuhlungwini imali zama operation ngilazo ngoba kubizwa inkalakatha zemali ku general sibhedlela babeza ngibulala so umuntu dokotela wathi hayi advise ukuthi ngihlale ngilalo hlamvu ngizwa ubuhlungu nesikhathi kakhulu ugodola semqando yimi ke uJustin Hashem yazi kuba ngivisit elizweni bakwenzela abakufunayo abantu bakwenzela into abakufunayo benze yonke into uthwale nzima khalisa umuntu enkosi uzwa ubuhlungu akunamuntu onendaba laye so ukhethile ingoma zabaninganyana wathi sibone singawutholela yephi ke wathi ithandeke South Brothers ikhona uStokfela ikhona asizwe ke iWas Africa khuluma Stokfela yemadoda Stokfela seBrian Bless Was Africa. Mafethu nabo utshwala niyazi mina ukuthi ngithume ngani maze ngibuzile ngiyishaya ingoma futhi lobutshwala mncane bafethu mina ngaphuza bonke semthenga utipoporopo kulethanga lami lesisu bese ngiyasuka ngihambela ngithi ngibonzelene umunye umuzi onotshwala hayi mina ngiyofela etshwaleni kwenze njani hayi mina ngiyofela etshwaleni kwenze njani ngibonzelene umuzi onotshwala hayi mina ngiyofela etshwaleni kwenze njani hayi mina ngiyofela etshwaleni kwenze njani ngibonzelene umunye umuzi futhi onotshwala
hayi mina ngiyovela etshwaleni kwenze njani, hayi mina ngiyovela etshwaleni kwenze njani. Ngoseleni umuso lotshwala, hayi mina ngiyovela etshwaleni kwenze njani, hayi mina ngiyovela etshwaleni kwenze njani. Awungitshela wengulube encane yini le bayifaka etshwaleni. Sengisabathe ngiyabeka utshwala lutho abekeke, noma ngithi ngiyabuza kubantu abazi lutho. Wamnandi bhiya engaba ukhanda ngani, wamnandi mqombothi engaba uxova waze wamnandi. Wamnandi bhiya engaba ukhanda ngani, wamnandi mqombothi engaba uxova ngani, wamnandi bhiya engaba ukhanda ngani, wamnandi mqombothi engaba uxova ngani, wamnandi bhiya engaba ukhanda ngani, wamnandi mqombothi engaba uxova ngani. Kahleni bafowethu, yini njalo nje mengizophuza la ekhaya lo mshini uthi nca 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 nca. Yini lethi nca 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 lo mshini uyakhuluma madoda. Yini lethi nca 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 lo mshini uyakhuluma lo mshini. Yini lethi nca 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 lo mshini uyakhuluma madoda. Yini lethi nca 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 lo mshini uyakhuluma. Yini lethi nca 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 lo mshini uyakhuluma madoda. Yini lethi nca 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 lo mshini uyakhuluma. Nansi ingoma ke phela ke kuWoza Africa ethi lo mshini uyakhuluma yini ethi nca 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 lo mshini uyakhuluma ingoma yahlupha kakhulu ke ngesikhathi zama 90s Woza Africa iqembu langikhona bese ithale ke emlatho ngo Justin Ndlovu ja wena ke sikufisela inhlanhla nangulizwe Elizabeth Moyo. Moyo uthi I'm a 38-year-old woman, single mother. Ngilabantwana ababili, one intombazana engamzala ngile 20, she's 18. Then lo mfana ole 16 years. Into engishokileke nsakazi umntanami oyinkazana ungakhiza ukuthi ke nantanda amadoda. Yebo kambe ngehlwana loyise kudala kodwa ke ngase nisuka ngasisiba labangani. Because it happened ukuthi sachayisana ku Joy. Lapha ke South Africa ke emkidweni ngihamba ke le boyfriend yami. Le boyfriend ngangazi ukuthi i-boyfriend yomngane womntanami. Umntanami ke ngicela ngomqambi ngoba usemncane ngiyamprotector. Ulo mngane ke best friend yakhe engezwayo kwathi siba lo msindo endaweni yakhona umngane wakhe lo wasebuya esilwa lami yatwana magogo uthathela indoda yakhe
thetha indoda yami iqiniso lihle mina ke uJakara koGumede le bengakwazi ukuthi liyafeba lithandana ntwana ncane yebo ngisayangisa ngoba umntana lo wayefuna ungidelela ucela ke ngimchaya babuya abangani bakhe and my daughter were busy shouting at me engithethisa thisa lami ngiyaphila umuntu ngilegazi ngiyavunyela ukukhomba nxa indoda ingazange ikhulume ukuthi ile ntombazana umbili omfazi. We only discovered on that night ukuthi uGumede lo nkosikazi wakhe yena wayehlala entshela amanga engihambisa khona wayengihambisa endlini yomngani wakhe lapho engifika ngiqeda ama days kanti bomngani wakhe yena nje umuntu ke osebenzayo ngangisithi usemsebenzini kanti uyabe semzini wakhe into leyo isibuhlungu. The problem now sisekhaya lapha into le yenzakala last year. My daughter doesn't want to talk to me uthi mina ngiyisifebe. Can you imagine your own daughter omncane engamzali 18 years sentshela ukuthi ngoba sele 20 athi mina ungezwe kwami yikho ngazala ngimncane yet ngazala yena. So ngithole nzima lapha ke South Africa angeke ngikhohle sehlakalo lesi ke umntwana ndonza ngewiki yaphuma bangithelela bangalaka abancane ama 2000 abangahloniphi umuntu omdala. Yebo uGumede ke kamdala kakhulu. Gumede ule 35 mina ngile 38 which is almost the same age kodwa ugijimisana nabantwana ama 20s. Ngalelo langa ngahlulukela ngadashukela iziqoko anginandaba le ndoda kodwa ngifuna umntanami angihloniphe. Yebo yena sikuthele ke engoma ayi na bobelisana lama 2000 libanga yona into yangikhona bomama Elizabeth Moyo Elizabeth Moyo uGumede wamenzela style usemzansi uthiwa Mzansi for sure. Ngizamile mitshana azangenzi
ingoma Amasolo Lord Soul Brothers South Africa ingoma ethi bazobuye remix yangikhona ke ichake kwakunzima lesikhathi ke Soul Brothers David Masondo Moses Gwenya ke behamba ngabasicelo ondlela oMaxwell umgandi isigebenga zodwa oJapan's Joy. Those are Soul Brothers. Thole kanzima baba bethu wasithele kanzima mana ke besitshalwe Elizabeth Moyo nange uthandazana Mloyi Thandazana Mloyi ubhala ngaphi ke mnumzana sizabona ukuthi ubhala ngawo ndawo Thandazana ngondawo Thandazana Mloyi ke mina ke ngibaba ole 44 years ngathatha intombi yakuncume ngayithanda kakhulu ethiwa nguTrifin ngile 30 years kwakukuhle uTrifin ihlala la endlini sahlala ke sizwana sasaba labantwana abangithuwe sababuswa uNkulunkulu uTrifin awutheke isikhathi sesithi ke sebona again siqalisa ke ema-church le yayintombi ekhulisa esintwini ilalela umagama waqalisa ukubuya sengumuntu ongidelelayo nxa sivakathelwe ngumfundisi wakhe uzibani agijima guqe phansi abingelela ubaba hawu noma ufazi wami uguqa kanje mina ngangiguqele waqalisa nxa epheka ukudla athi ngisithathele ke ekitchen ngabona ukuthi sikhona ukukhona ngaqalisa ama-investigations zami ukuthi ngenze njani wayesuku umama ke bahamba enkonzweni khona ngale kuselala kuhlatshelwa yonke indawo ngisavuma kwelanga ke bakhuluma ukuthi bahamba ku-conference enziwayo le conference enziwa khona eHarare ngazimisela ke ukuthatha ke ibhasi lami ngihamba ngecele ngilandele laba besiya khona ngafika khona le eHarare I'm sorry ngoba liyakwazi ukuthi stalking is illegal but ngasenza landela ke umama ngilandela ngeke ngimfonela answer phone sibili athi ba right abantwana ngithi hayi bonke ba right inkosikazi wahanjwa wagcina kusiye Warren Park ngibona ukuthi benzana ngabona imoto ibuye imthatha msakazi into ngayibona yangithusa umama wathi ehlana lana umuntu oyindoda babambana bahagana ababolana ngambona emkhise emlonyeni ngazwa ngitheneka kwathi ngihle ngeqinye kula ngazikhuza ngathi hayi swana ndoda mfana kaMloyi bona konke ananzele ukuthi kuya ngayi namba abantu basuka baqonda kwenye ke ihotela bangena ke taxi mina imilwana lami ngilandela chara pana ngathola ukuthi bampo besiyabhuka bafika babhuka kwindawo Terrescan uyangena babalwana ngacatha ke kwaphana phandle wangena ngamfonela ngathi siqaza iconference wathi hayi sesihlangene baba sesibane umama bavela yonke indawo labele wa mama lo ke bangena baloba eromini le ngabona ke ngabo 11 ebusuku ngadla amabhazi ngithenga amapen cooler ukuthi ngifuna ukubona okwenzakalayo ngambona baba lo iphuma ke sihamba wamchiya ngathi umfazi uzaphuma ngahlala ke lapha ke ngaba phana njengesibhonda ngithe ngikhonapho ke kwabe kuthutsha abafana bakhonapho bambuza ukuthi ngiright hayi ngathi ngiright bafanele ngalihlaza njengesibhonda kwase ekseni ngabo 8 babalwana ngambona ezongena futhi eroomini baphuma ke ngabo around 10 ekseni baphuma bebambene izandla hayi ke lapho ngangasela into yokumelela ngahle ngachaya isifaya shaya indoda yachaya lo mama lwana wachika umama lo wangakwami ethi mina ngichaya umfundisi yaba indaba enzima umfundisi wakhona wazama wathi sokuthiwa ngcono biza amapholisa umfundisi wathi ngabiza amapholisa ngicela ukukhumba lawo esitho kimi obeke ethi hayi khuma sishone ngiyakunika imali engaka ngicela indawo la sibede kuphambaniseke ngiyaxolisa mfowethu hayi ngasuka ngaziphendula kubulawayo umama lo wabaleka ke ekhaya wazwakala leHarare okwamanje sefeba sezwakala leGoli angilandaba layo ngilapha ke embhala ngeSouth Africa uThandazana Mloyi hayi ke gender sihlala sikhuluma ukuthi igangeke ezenjani umfundisi bani muru sichinjalo abakwazi bayakwazi ichurch ngesaba ukuyiwonisela ngoba uyawonisela umuntu oyedwa soze ngiqambe ke ichurch yakho sorry la nqadi uthi qamba konke okwenza le church yana kungcolile baba hayi abanye nxiba bengangcolanga hayi othi kuchayeleke lingoma ethi uzoyithola kanjani mawuhlele khoneni
uyithola kanjani? Ngoma evela kubantu ethi soyithola kanjani uhlele ekhoneni. That challenge jakalelele wireless pure sakhe great vocals from Mandoza. Yeah, bona very creative. Hayi pure nabobongane le no message kinki konkonko akula message. Siyamara ukuthi lezo moto zazigidela izingoma. Phela bungathiwa ukugida lapha eofisini yalaba bantu uyamangala. Jo gidi piano. Uzibuza ukuthi Joza man. We Johan ukidi piano.
nangu uBeauty Shaba wakumpofu ngithi hello Beauty uBeauty ngiyabingelela ke kohlelo Shaba impofu Beauty uthi mina ngihlala ke South Africa kodwa sengabuyela ke eZimbabwe ngiyabuyela ke eGoli ngilohlupho lapha ke umnyaka bonga 2023 lapho ke ewanga kwami Matthias asikwangilela ke imkhuba sehlukana kuhle kodwa yena ngenxa ukuthi ungumuntu ke ole jealous ethize I moved on ngaba le boyfriend ngihlala nabantu abami befunda e-private school la ngaba le boyfriend ke yami esithandanayo lapha South Africa wazonda wathi abantwana sebathatha wanthathela abantwana ke South Africa wala labo wahamba wathi wangithengisa wathi kangela amaphepha ngangile amaphepha ngangwalungisisile wayewazi wonke njengomngami wayengincedisa njalo ukuthi sithola amaphepha la angaqondanga kahle yena wasethola le asylum wasebenza ke eGoli uthe kunjalo wasengithengisa bangilanda bezongirate emsebenzini afterwards wathi uyathatha abantwana nangela maphepha wanthathela abantwana kafuni ngibona abantu abamuzondile ukuthi akulabantu akhe abayedlwa MD usiyale inhlambe ezisabekayo ngizibale umuntu lo vele ngiyade ngincedisa chisa ubhadala lana I think isizi guys welapha umuntu olento zakhe and now that I'm driving sengizonda so now because of that I came home nxa sithi ngifuna ukubona abantwana uyala ungikhulumisa abantwana ngefoni elalele fake speaking abantwana bakhala abantu bafuna ukumbona so I'm trying ukuswela imali ukulungisa udinga igqwethu ukuthi lingilwele my boyfriend is so supportive ngifuna ukungichata yena ke wela amaphepha eSouth Africa ngikhona ngale so kwami sekubuya ngibuyela eSouth Africa leZimbabwe ngachiya umsebenzi ongiholisayo I was getting 12,000 rands a month emsebenzini wami ngaluza because of a jealous ex yimi ke uBeauty Shaba ngidawuka eGwabalanda koBulawayo kodwa uhlelo ngilala kuhle nqanza South Africa kule data echeap ekhona cela ke ungichallenge izingoma hey ndoda komadoda kama umuntu nqayade ukuncedisa labantwana lani uthi usukhombe kedwa wayicanda ungayalana la somelo hlale igazi ligijima mama anlawe ufuna ukuthi unwayanwayo la hayi khona kubi man ijela sempi haya kubi so abantwana abangazi ukuthi baza ngaphi uthe ngichala ingoma Peace Majens kumbe uThobela eBhumshaka bona ngimthole Thobela tata Bhumshaka yeah It's been a long
Legendary Level Matosa, Tembi City, Theo Doza, Lord Junior Sokela, Mfanekaya, isikhathi zabo eziphum shaka lecha kezafunda sonke mapana ke sizane phela ndaba uJunior Sokela liyamazi uthonga uJunior Sokela eSouth Africa umfana ke thina lengaze lithini so lapha ke yayiphum shaka leso sikhathi hayi isikhathi sezibunandi isikhathi igazi laligijima nginyawo kumnandi Mara ibichari bargele ngoma sichale beauty shaba umavusane la ubhalile siyabonga mavusane ngoloba kwakho please support this show mele support ngale show sake sivale mbijana for a few weeks sisadinga ukuthi senze njani ubonga nodifuna udinga umsebenzi so ungena umuntu ongangirecord sayivala idinner desaphiwa Pamela Vivo sayabonga Pamela umfana ufuna umsebenzi ufuna imali ayikho so angaza mncenga next week ngehlula ngabona ngekushow Mavusane unjani Mavusane nyoni Mavusane mina ke ngaso ngaba lilema yebo ke emzimba wami legazi liyagijima bengile 31 umnyaka obunga 2020 awu khathesi ngasuka ke khona ukuthi ngifuna ukuyabamba umntwana omuhle kwamagama salungisa ke ukuthi ke sihlangane ngoba sazolungisa vele ilanga lakho ngizayo kuyamchaya ngase ngithatha ke imigcozo ngathi imigcozo engayithola ke number 1 kumnye baba oyivela omunye baba oyivela ke eBhinga wanika ke ihlahla nganatha ngilungisele ukuthi ngiye khona the following day nganatha abo 10 ntambama waiting nathi 12 hours before Lucy wayengikazolala kimi njalo isikhathi ukuthi sibambane kwakumele kube semini ngakhuluma lo mngane wami ohlalela eBhengula wayevele sitshele ke iroom wathi izachiya ke ikhiye lapha eloja khona ngaphansi kwesitina nganatha ngaginya ke emadabu kakusa ngabo 5 hayi awuzakubone lokho komsakaza ngazi ukuthi uJoe uyine khona la sokusiwe izinto sengikhohle ukuthi kanje lapho uJoe uyafuya inkukhu kwathi ngabo 5 khona bana ke ngezwe sokuthi livovo ngathi nyathi ngiphaphama ngathola ke into yami sivele siyisigodo ngabathe ngazama ukuthi ngithathe ke amanzi ngiqandise ngoba lo sisi wayethe sahlala bo 10 11 ekuseni yaqapha ke njalo yaqapha ngazama ukuthi ngenzeni ngithi yagqoka ibrook vele ongasagobe aqalisa ukuginqa sensweta ngizwe ngani ufuna ukuphelelwa umoya undodo ohlala ke next door wabuya kimi wathi mfana ku right ngathi baba ngisezwe kuhle lapho wangikhangela phambili wathi wenzeni lelo mfazi womuntu wayibona wathi hayi babezana bangabadala bomama bathi umuntu lo yakufa lo ikuthala kwami siyempilo esibhedlela ngeambulance ilokhu njalo ivukile ngibona amanesi bonke behleka khona phana ngezwe ukuthi umoya ufuna uphela wacela semfakwe oxygen yama ke chisa ke senginqe kwama ngazi ukuthi bangenzana ophana I end up passing out ngaphapha ama following day kodwa ngihlatshwa ama injection lani lelo la ngasoze ngafaka likhohlwa umntwana lo kuthi ngavele ngizambulala ngento engangiyenzwe ngolubaba ubaba lo ke wahlala khona phana the next thing wayengasekho ke ekhaya kodwa swabuyela ke eBhinga ngithe ngikhuluma nomfowethu wathi amatonga akuloyo ngaqala umlandela ngoba ngifuna uyamgamula lo baba wayefuna ukumbulala udokotela wakhuluma ukuthi ngiphose ngahamba phose ngachaya iheart attack angiphindi imsakazi angalodwa ngangizamana le ntombi ke yabuye yasula khona le azange ngibone umuntu ngayiluza kanjalo ikhona kodwa wathi kasangifuni ngoba ngamtsotsa indaba yami ngayibona ke newspaperni umuntu wagula empilo lapha ke into esiqaphe yangasafuna ukulala okweviki yonke ngihlala esibhedlela liginyela into lezi kathi igazi leli hamba njani madoda ngicela ke unitshele ingoma engithanda ethi Sweet Love ikhona nanga amatrompesi sadakwa saphela Lavo ezakwa
ingoma ngevela ke Trump izingoma sithi esithi lapho besitshale kumavusana nyoni obula mnqamekelo kwama kwatinti kwama bathe umuntu enkosi kasongela umuntu go and do love making, what we call love making, not even sex, do love making le yakho kuba ligovu ntwana mkhawulisela let enjoy, have fun, enjoy having sex. You try love making. Hayi yakugobondela le. Hlatho wakho mawusana nhlanhla ufa. Bana ke bambeke le ngiphethe kwamanje. Umdlaleli wethu okuthiwa ke nguCynthia sivala ngaye lo. Cynthia uzathi gaga ubhale wabanini. Cynthia Mleya bafika lapha e-UK ngomnyaka ka-2008 ngahlala ngase ngicina ngisengisala indoda yami ngoba isehluleka ukubuya yathi yabuya babisele emuva bayalisa isuke eSouth Africa ngacina ngisithi hayi kuyahlaleka kuthweni lo muntu engamboniyo kwasokusithi ke ngo-2011 ngahlangana nomlungu ongani mkhudlwana emdalanyana kodwa ke umuntu esasitshela only nge-20 years kodwa ngimthande njalo ngalesi sikhathi lami bengile 32 yena kababa ke ama 52. Iproblem ke njazi ke sigcine sehlukana ngendaba ukuthi wayethi mina ngiyequnywa esithi mina into ezilenga ngaphansi kwami lezi zinde kakhulu ojoba kuthanda lokho ukuthi ikhiwela lathi no okay sikubale okay abantwana bakho ezindlini wathi ke lento intambo lezi ezithuwe kuthiwa lokumba kuthiwa amaleve kude kakhulu kuyangiphambanisa. I don't like it. I find that is unhygienic. Therefore ufuna new operation okhatha nesaba ukuthi ngizakufaka emsakazi wala ke Charlton wayala wathi kumele ngenze njalo wagcina ngasithi kasayenza because yena loved ukungenza ngomlomo so wathi lokhana vele kakwenzi bhala into eziningi ngoba siphithiphithi mina laye ngathi can't we do it sex njalo wathi into la is irritating iyamphambanisa mayithi uyayenza lanxa ingena live athi uyangena kusewese ukuthi kuyamcaphula lanxa ingena easy kodwa ke into angahlanhlanga ngalahlelwa indoda abanye bathi ngangamvumile now is married to another Zimbabwean lady. They look happily married bamba bathatha ngo-2018 eZimbabwe. I'm jealous and I feel that I lost a good man. I got for an operation but nansi sabo kufa. Yimi ke uCynthia Mleya angisabala ngokunene ngeCynthia Sikhatha Seko. Thanda ukubonga ke ubongane kuhlelo ngisakhumbula lo hlala esikwetshisele ke umpholisa wethu ke uJohane. Siyabonga. Thanda uvalisa karongeza. Siyasibanda hlangana ke Highlanders eClubhouse. Khona phana sithi boycott imatch Highlanders versus iCaripa. Sunday or Rosalie to Highlanders Clubhouse. Cheers maribeni yokhona tsibale mvula abantu abaningi ngikhaya arts sabe sikole basi nathi ahlanganeni khona Sunday. God bless you all. Libe le Friday impela sonto emnandi. Siyabonga siyagida khona ngane. Thank you so much.